adada guyyaatiin xaalayaa shakkii dabdaabbeetu rabbi bira ol deemaa jira. Khayrii taatu, sharrii taatu, masgabni kan kee deemaa jira. Guyyaa takka fuula rabbii dhaabbattee dubbisuuf deemta. Masgabni kan kee maaliin ol taraa jiraan gaafiidha. Ikhwaani, alaynaa an nattaqillaa. Rabbi haa sodaan. Sodaan rabbii nutti amaanaa haa taatu. Akka malee ta'aa jirra. Hasaraan nu badde. Akhlaaqni nurraa lolla'ame. Hayaan nurraa fuudhamte. Arra duniyaa akka feene burraa'inee carraaqnee deemna. Ganaa fuula rabbii dhaabbatuu deemna. Akkasitti haa beeynu ikhwaanii. Rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Osoo ani rafaa jiru jedha guyyaa takka. Ciisaa jira jedhe. Dhufaan tokko rabbi biraa natti dhufe jedhe ergamaan rabbi. Namni lamaa natti dhufanii naan deeman jedhe. Dubbii ajaa'ibaa, dubbii raajii nagarsiisuu deeman qabatanii naan bayan jedhe Rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Abjuun anbiyaa wahii irraayi. Fakkeenyaaf Nabiyyallah Ibraahim osoo hirriiba keessa jiru ilma ufii akka gorra'u arge. Yaa bunayya, yaa ilma kiyya ani kasi gorra'u abjuun arge jennaan, yaa abbaa kiyya dalagi waan rabbi si ajaje. Borsosa shayxaanni anbiyaatti fakkeessuu miti abjuun. Humna wahii irraa taate gochaan agarsiise, qabatamaan agarsiise Nabiyyallah Ibraahim. Rasuuli rabbi illeen dubbii abjuu keessa arge. Dubbii raajii san nu himuu deema. Osoo naan deemaa jiran namticha tokkorra dhufe ka ciisu jedhe Rasuuli rabbi. Tokko gubbaa dhaabbata jedhe. Namticha ciisu kana namtichi gubbaa dhaabbatu dhagaa harkaa qaba. Dhagaa kanatti gadhiisee boqoo isaa tarsaase Rasuuli rabbi. Gaafa boqoon isaa tarsaatu dhagaan irraa fiiga jedhe. Dhagaan kun gaafa inni konkolaatu namtichi dhagaa kana fudhatuuf deema. Gaafa namtichi dhagaa kana fudhatee dhufu boqoon kun fayyitee jirti. Kana dhaya jedhe ka gamasii. Kunis hin tarsaati irraa dhiigni yaa. Dhagaan kun irraa fiiga jedhe Rasuuli rabbi. Akkanatti arge jedhe. Akka kanatti dalaga namtichi. Kuni maali? Eenyu ka akkana godhan? Eenyu yaa jara kenna jedhee nama ittiin deemaa jiru san gaafate ergamaan rabbi. Intaliq, intaliq naan jedhan jedhe Rasuuli rabbi. Deemi, deemi, kottu nuun deemi jedhanii naan deeman jedha Rasuuli rabbi. Namticha tokkorra na fidan jedhe. Namtichi kun hokkoo sibiila irraa ta'e boqoo isaa kana tarsaasanii aga killiyyuu isaa gahutti tarsaasan jedhe. Funyaan isaas hin tarsaasan jedhe aga killiyyuu isaa gahutti. Gamas illee hokkoo sibiilaa kanaan hin tarsaasan jedhe. Funyaan isaallee akkasuma tarsaasan jedhe. Of keessa rifadhee eenyu namni kun jedhe Rasuuli rabbi. Intaliq, intaliq bina. Nuun deemi, nuun deemi naan jedhanii qabatanii naan deeman jedhe Rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Yeroo kana osoo deemu ammallee gurbaa bishaan daaku tokkotti dhufe Rasuuli rabbi. Namtichi bishaan dhiiga fakkaatu daaka jedhe. Tokkotu qarqara bishaanii dhaabbata dhagaa qabate. Gaafa namtichi daakee dhufee bakka san dhufu ka qarqara dhaabbatu dhagaa fuudhee afaan isatti darbaa ammallee walakkatti isa deebise jedha Rasuuli rabbi. Akka kana arge jedhe. Maali kun? Eenyu namni akkana godhaa jiran jedhee gaafadheedha Rasuuli rabbi. Nuun deemi kottu, kottu nuun deemi jedhaniini ittiin deeman. Yeroo kana boolla takka irra na fidan jedhe. Boolla kana yoo ani keessa gadi ilaalu
namatu keessa jira qullaa jiran jedhe dhiiraa fi durba iyyiinsi isaanii waan biraati haalan iyyaa jiran sagalee ol fuudhanii ibiddi jalaa ol shidamee jalaa ol qabatee gaafa jarriin ba'aa deemu gubbaan boolli dhiphaadha keessi ni bal'ata akkasitti gubatan argee uf keessa rifadhee eenyu namni akkana godhaa jiran kun jarri kun eenyu jedhee gaafadhe jedha rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo kana nuun deeminaan jedhan jedha ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam ittiin deemanii ammas namticha tokko qabiihul waji qabiihul manzar fuula fokkata laalchatti namni akka isaa fokkatu hin jiru jedhe namticha kanarra na fidan jedhe eenyu namni kun namni akkana fokkatu kun eenyu jedhee gaafadhe jedha rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo kana nuun deemi kottu haa deemnu naan jedhanii achirrallee naan deeman jedha rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam deemnee magaalaa tokkotti as baane ummata tokko arge jedhe qaamni isaanii wal dhaba cinaan gama tokko ni bareeda cinaan gamni tokko ni fokkata ummanni kun maali jedhee gaafadhe jedhe nuun deeminaan jedhan jedha rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo kana in deeme fooqii takkatti dhufe jedhe fooqiin tun dheerinni isii waan biraati haalan dheeratti haalan bareeddi fooqiin tun eenyuti jedhee gaafadhe nuun deemi jedhanii rasuul rabbii qabatanii ittiin deeman in deeme jedhe maanguddoo tokkotti dhufe ijoollee xixiqqootu jala ciisa bootaa bareeda bakka gaarii ilaalatti namatti tolu bakka akkasii kana irra dhufe jedhe yeroo kana kun eenyu naan jenna ani jennaan waan agareefuu arge waan agareefuu dubbate waan agareefuu irra deebisan itti himuuf jarri rasuul rabbii gaafannaan jalqaba rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam namticha jalqaba isaa ciisu tokko gubbaa dhaabbatee dhagaadhaan boqoo isaa tarsaasu ka akkasii kanarra dhufe kun eenyu ka jarri dura rasuul rabbii jedheen sun amma dubbii himuuf deemaniif namni sun nama qur'aana rabbii haffaze nama qur'aana rabbii qara'ee qomatti qabatee ittiin dhaabbatuu dide jedhanii ma'anaan isaa nama qur'aana qara'ee itti dalaguu dhabe arra nuti qur'aana wajji akkam jirra qara'aatii jirra qur'aanni kun ragaa nuu taata kii ragaa nutti ba alqur'aanu hujjatun laka wa alayka ya rasul arra nuti qur'aana fuula takka qara'urra feesbuuka dubbisuun nu laafi luukitti dabarsinee qur'aana laalurra tiktooka olii gad dabarsinee laalutu nu laafi maal nurraa balleesse qur'aanni bulmaanni jiruuf jireenya kenna ka gulantaa ulfinatti nu baasu maal nurraa balleesse nama qur'aana rabbi akkana hadiyyoomse nama qur'aana rabbi itti dalaguu dhabe akkas godhan jedhe bootaan akkas itti godhaa jiran kun eessa qabrii keessa aga yoomitti aga rabbi gabroota kaasutti qabrii keessatti akkasitti azaban jechu namticha lammaffaa ka rasuuli rabbii ira dhufe alayhi salaatu wassalaam ka hokkoodhan hokkoo sibiilaatiin boqoo isaa tarsaasan boqoo isaa aga killiyyuu isaa gahu tarsaasan funyaan isaa tarsaasan boqoo isaa tarsaasan kun ka rasuuli reefuu gaafate amma himuufi deeman namtichi sun namticha kijibni isaa moggaa ardii tanaa gahe arra kijiba namni tokko kijibu poostii namni tokko feesbuuka gubbaa godhu addunyaan guutuun garti kijiba nama xabii kijiba arraba isaa irraa ba'e santu boqoo isaa tarsaasisa
hokkoo sibiilata kana mudata namni kijibu kana mudata namni arrabni isaa dhugaan dubbanne. علينا بالصدق dhugaa dubbatu nurra haa jiraatu. ani uf qabaadha jedha rasul rabbi bibeytin fi wasati iljanna mana walakkaa jannatatti nama kijiba dhiiseef xooralleef maan taane nama kijiba dhiiseef jedha rasul rabbi. kijibni fokkataa bakka malee si dhaaba nama kijibu san akkana godhan jedha rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam. nama sadaffaa ka inni irra dhufe ka bishaan daaku bishaan dhiiga fakkaatu namtichi gubbaa dhaabbatee dhagaa itti darbu yoo inni qarqara ga'u dhagaan afaan buusee walakkatti deebu akkasuma itti dalaga namticha kan. kuni hoo eenyu jennaan nama ribaa nyaatu jedhan rasul rabbi akkasitti itti himan. rabbi daldala nagatu hojjatatu halaala nu godhee dhala nyaachuu nurratti haraama godhe. ijtanibu as-sab'a al-mubiqaat waa torba kan nama halaaktu jedha rasul kan nama balleessitu aakhiraa dura duniyaa si balleessiti daangan duniyaatti hin dhaabbatu aakhiraa ti tarbii jedhe. san keessaa wa aklu riba dhala nyaachuudha. dhala nyaachuun nama balleessiti aakhiraa fi duniyaa nama balleessiti. nama dhala nyaatu ka inni bishaan dhiiga fakkaatu daakatu ka yoo inni walakkaa sanirraa dhufee qarqara gahu namtichi dhagaa fuudhee afaanitti darbe kana mudata jedhaniitti himan rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam. nama rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam afraffa irratti itti dhufan boolla tokko ka afaan isaa dhiphatu keessi bal'atu ummata achi keessaa qullaa jiru dhiiraa fi dubartii sagalee ol fuudhanii iyyan ibiddi jalaatti shidamee ol qabatee yoo darre hin ba'a deemu boolli dhiphaadha ba'uu hin danda'ani akkasitti qidhaakama. eenyu jennaan hum azzunaat warra gumna dalagu warra zinaa dalagu warra surree ufii bakka maleetti hiikatu. ikhwaanii rabbi haa sodaan rabbi haa sodaan osoo salphinni kun nutti hin geenne surree zinaa ufirraa qabnu haa baasnee gama rabbii deebinu. akki maleen akka nutti fakkaatee addunyaa gabaabduu tanaaf jenne akka feene taanne fuula rabbiitti akka salphina mudanne ikhwaani. rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam namticha qabiihul wajhi qabiihul manzar laalcha fokkata namatti hin tolle nama agasaa fokkatu hin garre eenyu kuni jennaan yoo jarri himuuf waardiyaa rabbii ibidda jahannamiif qopheesse waardiyaa ka yoo rabbi itti darbi jedhu itti darbuu malee umaa rahmate laa rahmata cinda gara nyaattiin maranfannaan tokko isa bira hin jiru. nama kana jedhaniitti himan rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam. rasulli eegasii maanguddoo takkatti dhufe maanguddoon kun ijoollee xixiqqootu jala ciisa. eenyu kuni jennaan nabiyallah ibraahim jedhaniitti himan. ijoolleen jala ciistu hoo ijoollee osoo bakka hin gahin akhiraa godaanan jedhaniitti himan rasul rabbi alayhi salaatu wassalaam. ijoollee xixiqqoo haadha abbaa dura du'an jechu ijoollee santu caayaa nabiyallah ibraahim jalatti wal gaha rasul rabbi achitti arge alayhi salaatu wassalaam. yeroo achirraa na fidan magaalaa tokkotti dhufe ummata tokko cinaan qaama isaanii ni bareeda cinaan qaama isaanii ni fokkata jedhe. kuni ummanni maali jedhee reefu inni gaafannaan amma dubbii himaafii jiran kuni ummanni ummata khayrii fi hamtuu walitti laaqe ummata hamtuu fi gaarii walitti laaqe carraan tawbaa isaan dhaqqabee
bishaan adii tokko deemaa dhiqadhaa jaraan jedhanii jarri bishaan sanitti deemee dhiqatee qulqullaa'ee qaamni isaanii wal fakkaatu arge jedha Rasuulli. Sun ummata kami jennaan ummata dura badii fi gaarii walitti dalaganii tawbaan isaan dhaqqabee Rabbi akkas isaanii ta'e jedha Rasuulli. Alayhi salaatu wassalaam. Eegasii mana fooqii